This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka kali Scorpio ka bajupunan kam da UMLA kan Shillong North uba Adelbert Nongrum kala syak tenra ha ka janmir kan riu tarik unaitung ar hajar alpusan ha omyam ha surok kalat ban rung shani rupak na kan hejing syak tenra uba Adelbert ka kurim ka kiau bagi kun jong u ilalat na ka jing mensau loong ba uba Adelbert rengkat ka kurim ka kiau bagi kun jong u kidang wan na Shillong ban hiar sya umsning bat kensan ha balapoi ha ka teka jaka ka wei ka Maruti Espresso ka barang wan na kithan ribhoy kala rensom ya ka kali uba Adelbert hadin bakal tenrak syai ya ka wei ka Maruti car uba Adelbert ulaya thuru baki basyong hapok ka kali Maruti Espresso kidai ki blasyo khau yang nadu ubanya bat ki wei ki beidon lang hadin kate ke jingja uba Adelbert lem bat ki khun ka lok bat ka kiau kida let ban phak le ya ka medical check up ha civil hospital Nongpo ban laong bahaka ni ke jingja ka klem dan pat ka nu ka jing mensau ni ka jingja bas ngusi yanu ru ki pulit jong ka omyam police station kila shimti no ya ka kali bat ya unongnya bat kumju ya ki wei ki blaiden lang ha kata ka kali na ka benta ban penlong ya ka jing toket ka bakham bania ya ki Ale. 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 Dari dia mbak, mungkin mah sekali. Jingsha kani jingsha kawan kaja iti por lajan nyo pasi. Kawangi du bidang ya elemti bane sport. Sning mo shalam kai khlong ta lasai sing la long school ma. Di reho kajuja ka accident kaja no por. Ono jaka nyemtip nitip ka kawi jingsha bang jingi mo bang tikna ka jikam kali long bang tikna. Detang kawi pat ka bang susi thang kalong ba ini jingja jong accident borbor kadai market influence in the alcohol mo ka jingdi jing buat jing kiwi pat ki jingdi mo intip ke wan ra bun sin ke jingma wan ra bun sin ke jingja ba susi dia ki innocent life mo ka bun sin ashudu ai no tere sungu ublei hani ga singi ka ba pro lightly ki kali mo kani ko kali ke di buan opposite direction hamariti point jong ka nirupa di kani ka kali ka ba one accident ngi ka espresso mo ka espresso ni di kawan bantara ko kali ko ka 800 martipa hakmat jungi nanta ka tera pat saingi di bro lightly ki kali ka julor ba ni ka sungu ublei kalong ba klam ja kalong ko ba snio basusi kamtam ka jingin bokodo jagi mansia di kani nampak mungkin tu katpang ya ka police department kamtam traffic department bakin le la ka jong kamram haki kendong kesyarat mendai tang hapo ki national highway hot hapo kendong kesyarat buat kumju ki national highway lagi long betong kampran nomor ka over speed limit jong ki brio ka long parat di kamtam da kila dai lu sakaba kidi ibam kendong ki ke jingma ka khraw bak jingja accident kes man kasni ke kani ka pen wara ya kecing ka di menunrak ka alam na ka banta berpulong ka alam ya ka police department atau traffic makin trace tom makin penklan ya kita ki patrolling ke jongki kamtam gini ki flying squad mo ka ba hidokam ban penklan namta ban yada na ki jingja no unnecessary wanted mo ko bonsin ki ja ki ba kawagin po perkat kan kabablay ru banja kalau sino unnecessary wanja pat tanah kadaw jong hikat tu kan ni pat kiba nya de kali ataka rushing driving ke jongki di ban sim bagi di ban penistom karkum kalenti ke badai karkum kaan namar kani ko masuk film yang apan kemau yang bukan unnecessary suan ga problem pat kay unjuk sudu ay kiman siyam
belui nak kau ke pos badan bok pat ni ke sini kamdan ni jinja sini di ngapo ai pan kan ba sai ngai dong khmat ba rai jong khmat kila ya songset ba kau ke kali ke ba tera ini atli kali mangis bang semua bakaan ke pandai la jong kamram kenang bakan pen hoi dengan melak bangin pen du dan ini persangit ini kerja accident ke pos ready sekian ini banyak nanti bat target nak utaban ready ban control ban penduna ban tek lakam nam punta kan don ka jingma ko man kasing ko ba pen mesti boleh lebih cepat jiksha kalian jonga ya don lok kiau ba tikon cuwi kita koi kali ko ba aswa jonga khmat ka 800 martikar do arnut kentai buat kini kali ke buat batera ini ke pasuk kini kidon kemba sanut ye dengan kumang ini jong khamat kilaya songsit yang scam bakan kali tak jong kamram nang ba kanong jiksen ke joki kiru kim di bansa subaya ke jing peristom nama tidang lait ke mensia nak bentai dia ban ke kiru ko dia kata kali ke jing do milak banyo dak weiro dek mensia bokong sat Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya